Yazi mfana wami namhlanje ngize ngahlangana lo Rasta Madam. evela athenga insango. Awurasta kasabhemi musi. Asabheme. Hayi ungibone ngawurasta ebhema lo. URasta uyabhema. Urasta ethenga isango. Bayo lo Rasta mina kwafana duze la kozodwa kwapha. Urasta yena sesonto imadzibaba. Sesonta. Sesonto urasta. Oh. Kati madam. But noma uthanda nje falwa ku Rasta. Serious? Hayi urasta sesonto imadzibaba. Mm. Esonto ipostori imadzibaba. Usontele Jozi urasta. Alright, bangenele Jozi. Okay. Kati madam. Njani? Ithi-ke mbuzela. Kati umntwana lo ohlala ekhala kulamalanga. Mntaka bani? Oh, khala next door. Ukhala next door. Mntwana okandlalisi lo. Oh, okunye mtshana ungananzeleli ezinye izinto mangabe ubuye lapha ngibuza ngixabanisa labantu. But ngokamalayicha lwana unina yilo behlale ekhala kuleziyana insuku mangabe Mara mankuzwa kahle. ngisho ukuthi niya umntwana lo kule 2 weeks kutetiwe. So angithi before bekukhala unina. Indoda mangabe iboyile. Okay. Akona namdala into leyisile. Yazi mfana wami namhlanje ngize ngahlangana lo Rasta Madam. evela athenga insango. Awurasta kasabhemi musi. Asabheme. Hayi ungibone ngawurasta ebhema lo. URasta uyabhema. Urasta ethenga isango. Bayo lo Rasta mina kwafana duze la kozodwa kwapha. Urasta yena sesonto imadzibaba. Sesonta. Sesonto urasta. Oh. Kati madam. But noma uthanda nje falwa ku Rasta. Serious? Hayi urasta sesonto imadzibaba. Mm. Esonto ipostori imadzibaba. Usontele Jozi urasta. Alright, bangenele Jozi. Okay. Kati madam. Njani? Ithi-ke mbuzela. Kati umntwana lo ohlala ekhala kulamalanga. Mntaka bani? Oh, khala next door. Ukhala next door. Mntwana okandlalisi lo. Oh, okunye mtshana ungananzeleli ezinye izinto mangabe ubuye lapha ngibuza ngixabanisa labantu. But ngokamalayicha lwana unina yilo behlale ekhala kuleziyana insuku mangabe Mara mankuzwa kahle. ngisho ukuthi niya umntwana lo kule 2 weeks kutetiwe. So angithi before bekukhala unina. Indoda mangabe iboyile. Okay. Akona namdala into leyisile.